ceste veseli. Skup zvijezda, hej, u tesbihu treptavi. Skup zvijezda, hej, u tesbihu treptavi. Šehidi, hej, ptice bijele kesteri. Šehidi, hej, ptice bijele kesteri. Oko nas na ovome prostoru je 711 kabura i to nije sve. 386 kabura je na šehidskim mezarima, u Klisi, u Šetićima, u Čelišmanima, Kučić-Kuli, Đulićima i Diviću. Od 1992. do 1995. godine na prostoru opštine Zvornika zarobljeno je i ubijeno 1573 osobe muslimana Bošnjaka. Žalosno je reći da nakon 23 godine još tražimo 476 osoba koje nam kriju neki od masovnih grobnica. Evo i 23. put nam otvaraju ranu koja nikad zarasla nije. Znači 23 puta nas režu po istom mjestu. Nama je cilj da na jedan dostojanstven način prikažemo i odvođenje ovih ljudi i stradanje ovih ljudi. Da li danas nišane, bijele nišane, majko naša, puške šute, a srca nam pucaju. Čujem korake pravde, znam ona će se odjednom pojaviti licem što blista ni otkuda. Poput svih pobijenih i nestalih Klišana, Šetićana, Đulićana, Kuljana, Podrinjaca. Sve gore će doći, obradujem se nakratko, bol se stiša. Vidim te majke, pa opet zaplačem, čas je sunce, čas koda će kiša. Tog 1. juna sam ostao bez oca, ostao sam bez 4 amidža, ostao sam bez 2 amidžića i još 11 što očevih tečića, što dajđića, što amidžića njegovih, tako da ukupno 18 članova moje porodice je odvedeno. Selimović Semihad, Selimović Amir, Selimović Alija, Selimović Ismet. Mi večeras obilježavamo simbolično Klišanske noći straha i nade. To je noć uoči dana kada su ovu najveću kolonu Bošnjaka u jednom danu odveli. Sjećanje na ovu noć prije 23 godine je zaista strašno i svaki put me vrati na početak, prije tih 23 godine i uvijek se osjećam tužno, žalosno zbog svega toga što se dogodilo, a i nakon 23 godine da još uvijek nismo našli naše najmilije. Raba moli, uči dovu i dok skuplja snagu novu, te učini oprost moli za sve one koje voli.
Evo, već 3. godinu odavdje organizujemo ovu kolonu i meni je drago da ipak ukažemo na put koji su prošli svi ovi koji su bili ovdje, a najviše želimo da se sjetimo i da ukažemo generacijama koji će doći iza nas da taj put kojim su prošle ove porodice i ovaj narod, da nam je iz te grupe jednostavno istrgao. Istrgao nam je 689 osoba. 1. juna 1992. godine u toj koloni, upravo gdje sada stojimo, gdje smo krenuli ovim putem preko Durakovića ka Đulićima i Bijelom potoku, mada je dogovor bio da se krene prema Sapni, ujutru su promijenili plan i okrenuli su nas prema Bijelom potoku, gdje je došlo do odvajanja muškaraca od žena i djeci. Svi oni koji su bili sposobni od 16 do 65-70 godina su bili ukrcavani u posebne kamione i oni su odvojeni i istovarani u tehničko-školski centar u Karakaju. Tu im se gubi svaki trag. Niz kolonu od suza koja se sliva Bijelom potoku, pogledom traži Mohameda, Emira, Huseina, Hasana, Aliju Sejdaliju, Nedima. Nije još tu. Nešto ga zadržava na koridoru smrti. Potok od suza valjda je prepriječio put. Čas je sunce, čas kuda će kiša. Tog 1. juna 1992. sam imao 13 godina, bio sam 6. razred i dobro se sjećam svega toga, kako su nas maltretirali, kako su neke ljude u putu ubijali, već kako su neke tukli i na samom Bijelom potoku gdje su u jednoj garaži tu odvajali njima koga su oni htjeli i tu ubijali. Istrgao nam je ono najbitnije što je očeve, braću, sinove, muževe, djedove. I tu moramo pamtiti i moramo prenositi pokoljenjima, omladini, da nastavi ovo posle nas starijih, naše ove generacije. Kao dijete nisam mnoge stvari razumio, ali zaista meni u glavi se mnoge stvari urezale kao da je juče bilo. Jednostavno, da li je to Božje davanje ili nešto tako, ja to nikako ne mogu da zaboravim. Mi ćemo danas do Bijelog Crnog potoka preći za neki možda 40-ak minuta. Tog dana mi smo odavde do Bijelog potoka, meni se učinilo, putovali satima, cijeli dan. Svi s rukama za vratom. I ono kao da znaju da im je posljednji put da će vidjeti svoje najmilije. Vidi se kako im oči ono leti tamo ovamo, ne bi zadnji put vidjeli možda svoje dijete. 1992. godine na Bijelom potoku iz moga naručja, iz moga zagrljaja oteo. Uzeo si mi tada jedan cijeli svijet, istrgnuo moju utrobu, porušio mi sve gradove moga nadanja, moje budućnosti, mojih snova. Zar možeš gledati? Možeš li ikada jado zaspadi, kad junaštvo svoje ti sagradi nad nama, nemoćnim civilima, ženama, nad našom djecom nejakom? A moj jedinak 16,5 godina imao, narastao mašallah. Majka ga medom i mlijekom hranila, da bude majci jak, kad u vojsku pođe da kažu vojničina prava. Idemo u koloni nijemoj, koračamo nekuda, valjda prema Bijelom potoku. Hiljade nas, ali niko ne zbori. Tišina, muk. Čini mi se da se samo otkucaji srca naših čuju. Svi smo u strahu, koračamo između nade i smrti. A moj sin me tješi. Ne brini, majko, bit će sve u redu.
Pa idemo na slobodnu teritoriju, tako su nam rekli. Nemoj, majko, plakati. Što se tiče odvođenja odavdje, ovaj put od Klisije do Bijelog potoka, od Bijelog potoka do Karakaja, od Karakaja do Pilice, od Pilice do Karakaja vraćanje gdje je izvršeno to strijeljanje tih ljudi, to nas boli i to moramo ostaviti generacijama u amane da pamte i da slijede ove naše tradicionalne obilježavanja svake godine. Treba jasno i glasno reći, ovi ljudi potpuno nevini nisu imali vremena bilo šta pogriješiti, da bi na ovakav način bili kažnjeni i ubijeni. Treba jasno i glasno reći, njih su ubili vojnici Republike Srpske, teritorijalci Narodne odbrane Zvornika, vojnici Jugoslovenske narodne armije, paravojne jedinice iz Srbije i pojedine komšije Srbi sa kojima se i danas susrećemo oči u oči. Sigurno da ostavlja dubok trag za sve nas, pogotovo sada kada mi koji smo to doživjeli i sada koji već imamo djecu koja nas prilikom te posjete u Pilici pita zašto smo mi ovdje, šta se to desilo, zbog čega smo ovdje. I danas sam pogotovo bio potrešen kada me moj sin Ismail, koji već ima 9 godina, pitao babo, jesu li za ove žice ili za ove žicu ili žice bio obješen moj djedo. Bošnjacima je veoma važno da se sjećaju svih ovih događaja, naravno ne zbog osvete nego zbog pouke. To je vrlo važno da zarad dobra svih ljudi koji žive na ovim prostorima i u cijeloj našoj domovini, da se ono što ne valja okarakteriše jasno kao takvim, ono što je zločin da se tačno zna da je zločin i da se takvim i okarakteriše, da bi ono što je dobro moglo da dođe do izražaja, na čemu treba da se zasniva suživot onih generacija koje dolaze poslije.
Ovo je mjesto gdje je bila jedna od najvećih grobnica u Bosni i Hercegovini. Evo baš ovdje gdje mi stojimo, pa gore sve do onog šumarka, sa dubinom i do 4 metra je ona dostigla svoju dubinu, gdje je oko 700 tijela bilo ovdje. Iako je bila sekundarna, dosta njih je bilo dakle, u obliku tijela, a ne samo razbacanih kostiju. Nažalost, do dan danas sva ta tijela nisu se uspjela identifikovati. السلام عليك يا رسول الله. Prošlo je već 23 godine od tog počinjenog stravičnog zločina nad Bošnjacima u Podrinju, koji su protjerani ili ubijeni, a njihova pokretna